Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra ketiga ya Bu ya, halaman 22. Silakan Ibu Wiwin di Belanda. Katanya sekarang udah jam 5. Di sini jam 10 malam ya. Beda berapa jam tuh antara Belanda sama Bogor. Ya silakan Ibu, mulai. Bu Wiwin. Min Putus-putus tuh men. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bu Wiwin. Ya, rap dulu Bu Wiwin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ajizu. Azizu Ajizu. Kemudian. Uji Yujizuna. Kenapa? Iju Ajizu. Kemudian. Yujizuna Yujizuna. Kemudian. Alahu Waja'alahu. Kemudian. Akimu Aqimu. Kemudian. Yuqimuna Yuqimuna. Kemudian. 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 Yuqimuna. Wa rasulahu. Afidu. Yufiduna. Yufiduna Kemudian. Yufiduna Yufiduna. Kemudian. Solatahu Sholatahu. Sholatahu. Kemudian. Atiku Atiqu. Kemudian. Yutiquna Yutikuna. Kemudian. Amaru Amarahu. Amarahu. Kemudian. Ati'u Anti'u. Kemudian. Yuti Yuti'una. Fama ra'a. Amitu. Fi Iya. Amitu. Yumituna. Fi suhufi. Fi suhufi. Fi suhufi. Azilu. Yuziluna. Fakhalaqahu. Fakhalaqahu. Iya. Gimana suaranya yang tayak? Tak ada entek suaranya. Yang ini. Ya khafuna. Ya khafuna. Ayo. Yakhafuna Kemudian. Yasukuna Yang sukuna. Kemudian. Layufuna La yufuna. Yukhituna
Yuhituna. Kemudian. yudi'una, Yudi'una. Kemudian. yu'isuna, Mana yogi? Yogi. yughi, yughisuna, Yugisuna. Kemudian. faja'alu, Faja'alu. Kemudian. wazolamu, Wazalamu. lazuqu, Ladu. Zal. Lazuku. Zal. Lazu. lazuqu, Kemudian. janahu, Pendek. Mana yang manjangin? janahu, Janahu. Kemudian. lanudhiqahu, Lanudhikahu. Kemudian. fa'aqaruha, Fa'aqaruha. Kemudian. manamiha, Manamiha. Kemudian. khoti'ina, Khati'ina. sataziduni, Satajiduni. ma'is, Shin. Hutang shin. Shin. ma'isataha, Ma'isyataha. Kemudian. fatun Patuli. Patuni. fatuba, Watuba. Ingat titiknya di bawah. Bawah. Naik ke atas nun. Naik nun. Bawah. Watuba. Kemudian. fatuba, Kemudian. biyaminihi, Biyaminihi. Kemudian. manazila, Manazila. Kemudian. iza kodo, Idza qada. Biasa aja kali, Bu. Idza iza qada. kodo, Iya gitu aja. Kemudian Ibu. warisina, Wah, panjangnya wanya, Bu. wa Warisina. warisina, Warisina. Kemudian. bijahazihi, Bijahazihi. Kemudian. nggak kelihatan ini ada. Nih, Bu. Ada Syagofah. Ada apa? enggak, ini nggak kelihatan Pak Ustadz, ada tangan dada itu ketutupan. Ada. Dengan dada nih, Bu. Syagofaha. Ya, Bu. Sagofaha, Kemudian. fasyati'i, Fasyati'i. Kemudian. Banyak kemajuan ya, Bu. Pinter ya. Tinggal mulutnya masih. Masih. Nagisuhu. Masih begitu. Biasa aja. Nakisuhu. Artikulasinya biasa aja, ngomong kayak biasa, Bu. Ya. nakisuhu, Nakisuhu. Kemudian. fatusiru, Fatusisa. Fatusiru. Kemudian. fatusiru,
Kemudian Mafatihahu. mafatihahu. Kemudian Fawakazahu. fawakazahu say. Fawakazahu. Kemudian Kalihuna. kalihuna. Kitabahu. Kitabahu. Tazudani. Tazudani. Sukhumahuma. Shin. Syukhumahuma. Kemudian La ya'uduhu. la ya'uduhu. Kemudian Sogiruna. saghiruna. Kemudian Subulana. subulana. Kemudian Lalabithu. lalabithu. Kemudian nih Bu, khotiin. Khotiina. Khotiina. Kemudian Mil, mila. Milayuha. mana? Mila Yuha. Mana? Lagi? 5 bukan Mila. Mila sih, Mila mah ada Milo. Ini mah 5. 5 Yuha. Ibu kenapa bacanya kayak nangis gitu? Senang aja. Lima yuhuha. Ha. Astagfirullahaladzim, ulang lagi Pak Ustadz. Ayo, ayo, ayo. Ah, ibu ya, ayo. Lima yuha. 5 Yuha. 5 Yuha. Kemudian Khoroku lahu. kharaqu lahu. Kemudian Zuhurika. zuhurika. Kemudian Ru'usiha. ru'usiha. Kemudian Tubashiru. tubashin. Tubashiru. Tubashiru. Kemudian Karihuna. karihuna. Talumuni. Talumuni. Kemudian La tanabazu. la tanabazu. Yuza'una. Yuza'una. Maqalidu. Maqalidu. Wa ya'ishu. Ora iso. Bukan ya. Tadi apa Ibu? Ngomong-ngomong tidur, turu aja Bu. Turu selapan Pak Ustadz. Kalau di Belanda turu apa? Selapan. Selapan itu salapan. Tidur. Oh, Turu. tidur. Sama orang. Selapan. Oh, sleeping. Selapan. Ya, Ya. sleeping bahasa Inggris, bahasa Belanda selapan. Oh, selapan. Oh, sama berarti ya. Ya. Wah, iya. Bahasa Sundanya molor, Bu, bobo, sare. Wah, iya. Wah, iya isu. Wah, iya isu. Ibu tinggal enggak apa-apa ya, Bu ya. Nanti kalau saya ajarin lagu sekarang takut ini. Nah, kalau udah ikro 4, ikro 5 nanti belajar lagu. Tapi ini udah panjang-panjang ini udah bisa lagu sih, Bu. Coba lagi, Bu.
Wa iza sa'alaka ibadi. wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi. Masa ibu nggak bisa sih lagu gitu, Bu? Bu Wa Wiwin, wa Bu iza. Wiwin, Bu Wiwin di Ya, Pak Ustadz. Belanda. Misalnya lagu Pak Ari di Cigombong jauh-jauhan. Wa ida. Wa iza sa'alaka ibadi. Iya tuh bagus tuh. Tapi Bu, kayak lagu mau nangis ya? Enggak nangis kan? Enggak, lapar Pak Oh. Ustadz. Terus tadi sama Ustazah Wati 1 jam belajar ya. Ya, Masya Allah itu bonus, Bu. Nggak apa-apa ngulang-ngulang. Gitu. Insya Allah nanti kan yang penting mulut itu sering dilatih. Hasilnya nanti Ibu bisa merasakan sendirilah hasilnya seperti apa ya. Kalau cuma ngomong doang, omdong. Kita buktikan aja. Orang sering denger, sering baca, sering denger, sering baca. Nanti lidahnya itu enak, hampang, ringan ya Bu ya. Amin. Amin Pak Ustadz. Kemudian sekarang ini Bu, layu sufu. La Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. La Yusufu wa akhuhu. Kemudian. Nasiyahu yahuma. Enak aja Yahuma. Hai Bu. Kan Ibu udah. Nasiyahu tahuma. Itu kadang-kadang orang Ibu tadi baca ini benar iya. Kenapa ini dibaca iya juga ya? Kan ini titiknya di atas, yang titik di bawah baru iya, titik di atas. Iya, kadang-kadang Nasiya. Kadang-kadang belum pede, belum ngonek ya. kadang-kadang digodain setan Pak Ustadz. Ibu tahu kenalan sama setannya, Tan, jangan goda gue deh, lagi ngaji gitu. Baca tahu Matanya gitu. ditutup. Iya, matanya ngantuk lagi ada bebernya. Nasiya, nasiya hutahuma. Kemudian. Wa khorofu lahu Wahoropo. Enak aja wahoropo. Wahoroko, wa orang titiknya 2. khoroku lahu banina. Kayaknya saya kalau jadi setan juga takut Ibu. Wow, wahoroko gitu. Wa Oh, khoroku. biasa aja Bu. Bacanya biasa aja. Wa khoroku tuh Bu, pelan-pelan. Wah, Wa ini mah cowok tapi maco khoroku. ya, suaranya kayak mantep gitu. Oh, khoroku lahu banina. Biasa aja Bu. Wah, Wa khoroku lahu banina. wa khoroku lahu banina. Kemudian. Aruni maza kholaku. Aruni madza khalaqu. Terus Kafa bina hasib. apa Bu? Lapar. Bukan lah ini Kafa. Kak. Iya, Kedengarannya kayak kafa. kedengarannya kayak lava. Ayo Oh, hati-hati. enggak kafa, Pak Kava ya. Ustaz. Ya, ya saya tahu Ibu membacanya kava. Tapi kedengaran di telinga saya kayak lava. Mungkin Ibu Oh, lafar. Lava. Kava Bu, bukan lava Ibu. Ibu mah. iya, kafa, Pak. Udah Iya, tahu. telinga itu mulut Ibu yang ngomong. Terus telinga siapa? Telinga saya kan. Saya kedengarannya kayak lava. Adalah kava. Gampang. Saya tahu Ibu bacanya kava, cuman sepertinya kedengarannya lava gitu ya. Kava, kakak. Kafa bina hasibina. Panjang. Kafa bina hasibina. Kafa bina hasibina. Kemudian.
Hazihi biso'atuna. Bukan bizo, bilzo ya. Hadhihi bidha, ini bulat, bukan bizo. Kalau bizo zo itu. Bidha. Ya. Hadihi bido'atuna. Hadhihi bidha'atuna. Atuna. Ah, Ain ini. Atuna. ya, Atuna. belum, ainnya susah Pak Ustadz, ainnya, mulutnya. Oh, masih di pasar kali ya Bu ya, pasar Gembrong ya Bu ya. Ntar, nggak Mesti latihan apa-apa. dulu. Iya, ntar lama-lama juga bisa Bu, tenang aja. Tenang aja ya. Hadhihi bidha'atuna. Kayak nolongin. Hazihi bido'atuna. Atuna. Jangan acuna ya Bu ya, atuna. Hadhihi bidha'atuna. Lagi Bu. Hazihi bido'atuna. Ya orang barat ya Bu, yang acunya. Emang orang Belanda sih Bu. Atuna, tanya biasa. Hadhihi Atuna. bidha'atuna. Iya, atuna. Ya. Atuna. Lagi. Hazihi bido'atuna. Kemudian berikutnya. Wasulasa waruba'a. Wasula. Lahnya panjang Bu, ada yang berdiri. Wasula. Wasula. Wasulasa waruba'a. Wasula sawaruba'a. Kemudian. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Ya Bu, lagi. Bima kasabu mataroka. Bima kasabu mataraka. Kemudian. Kok sampai mana tadi? Oh ya, bawahnya sekarang. Yang bawah. Kok kolama nahakuma. Nah, hanya panjang. Ayo lagi. Kolama nahakuma. Qala ma nahakuma. Kemudian. Libasahuma liyuriyahuma. Libasahuma liyuriyahuma. Kemudian. Solataka. Sholataka. Kemudian. Solataka. Sama saja ya, ada wawunya juga yang dibaca. Sholataka. Kemudian. Ala syakilatihi. Ala syakilatihi. Kemudian. Nah ini Bu. Yuk. Laguin Bu. Laguin. Sodaku ma'ahadu. Sadaqu ma'ahadu. Hadisu Musa. Hadithu Musa. Kemudian. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Kemudian. Kana ifabi. Ipabi. Ibu mah. Pak dibaca kok dibaca fa. Kan titiknya 2 Bu. Kana iqobi. Kana iqabi. Kemudian. Bima holako wala'ala.
Bima khalaqa wala ala. Kemudian. Qala la takhofa. Qala la takhafa. Takhafa. Kemudian. Fama yakunu laka. Fama yakunu laka. Kemudian. Mata'ina fa'akalahu. Mata'ina fa'akalahu. Kemudian. Naik dulu Pak Ustaz. Iya Bu. Nih. Nggak kelihatan. Iya. Lupa kita. Iya Bu. Wa huwa ya'izuhu. Wa huwa ya'idhuhu. Kemudian. Wahamana wa Qaruna. Wahamana wa Qaruna. Kemudian. Fiha fawakihu. Fiha fawaqihu. Kemudian. Haruna wa Musa. Haruna wa Musa. Kemudian. Laha malikuna. Laha malikuna. Laha malikuna. Kemudian. Walu'inu bima qalu. Walu'inu bima qalu. Kemudian. Belum pindah. Nih. Ya Bu. Fi suhufi. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Kemudian. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Qala la ghaliba. Kemudian. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Kemudian. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Ain. Bi'a. Kemudian. Bi'a. 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 Yang tadi juga bisa. Terus. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. Kemudian. Waliya fiha ma'aribu. Waliya fiha ma'aribu. Kemudian. Kafaru sabaku. Kafaru sabaku. Kemudian. Yuridu hiyatana kafaru khiyanataka. Mana kafaru khiyanataka? Hah? Sampai mana tadi? Yuri. Kafaru sabaku, Bu.
Kafaru sabaku yuridu yanataka. Ya, Bu. Kafaru Bener. sabaku. Ini harus diganti nih kayaknya kacamatanya bener. Dari tadi saya dengerin kacamatanya salah. Emang saya nggak pakai kacamata, saya juga pakai, Bu. Kalau nggak pakai kacamata yang Ini kecil-kecil nggak kacamatanya pakai. hilang Pak Ustadz. Yang kacamata biasa dipakai, ini kacamata lama. Oh, Udah nggak oke kayaknya. iya pantesan. Ganti ah besok mah beli. Yang 25.000 juga di sini ada, Bu. Yang udah jadi. Plus apa min, Bu? Plus Pak, udah tua Plus. kan. Oh iya plus. Iya kalau min kali min jadi plus kan, Bu. Min kali min jadi plus. Orang yang min ntar udah tuanya jadi plus gitu. Iya, Bu. So, kafaru sabaku. Baru ini, Bu. Yuridu khiyanataka, ya, Bu. Yuridu khiyanataka. Kemudian Sodaku ma'ahadu. sadaku ma'ahadu. Kemudian Wakanu lana khoshi'ina. hey 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 hey. Wakanu wakanu lana khashi'ina. Wakanu. Ya, Bu lagi. Wakanu lana khoshi'ina. Wakanu lana khashi'ina. Kemudian Jahadu wasobaru. jahadu wa sabaru. Kemudian Ahadana makanahu. ahadana ahadana makanahu. Kemudian Wana abijani nibihi. wa mana bijanibihi. Wana abijanibihi. Wana'a wana'a bijanibihi. Kemudian Kanu yusari'una. kanu yusari'una kanu yusari'una. Kemudian Maka dayazigu. maka dayaziru. Kemudian Wa makanu sabikina. wa makanu sabiqina. Kemudian tamat, Bu, dikit lagi. Yuk. Nih, Bu. Ya telah. Yatalawamuna. Ya talawamuna. Kemudian Ghafiluna. ghafiluna. Kemudian Rogibuna. ragibuna. Kemudian Hafizina. hafizina. Kemudian Khoshi'ina. khashi'ina. Kemudian Khoti'ina. khati'ina. Kemudian Fi butunihi. fi butunihi. Kemudian Bi'i bi'ibadihi. bi'ibadihi. Kemudian
Kola ila bihi. Mana kalau libai yang butuh yang Kola kola li abihi. qala li abi qala li abihi kemudian Makolidu. maqalidu kemudian Wasanazidu. wasanazidu kemudian Layauduhu. bukan la yauduhu panjang la La ya yauduhu. kemudian Sayusibu. sayusibu kemudian Huwa ya'izuhu. huwa ya'idhuhu kemudian Fatuhajiru. fatuhajiru fatuhajiru kemudian ya mujidu ya majidu Ya mazidu. ya majidu kemudian Ya ba'isu. ya ba'isu kemudian Ya ro'ufu. ya raufu kemudian Wa kadzalika. wa kadzalika kemudian Bi'asoka. bi'asaka kemudian Ma mana'aka. ma mana'aka ma mana'aka kemudian Waja'alani. waja'alani waja'alani kemudian Syi'atihi. syi'atihi kemudian Ya muta'ali. ya muta'ali kemudian 29 yuk turawidu Turawidu fataha. turawidu fataha turawidu fataha kemudian Kanu fiyaha fakihina. mana lihat tulisannya ya Kanu fiha panjang fakihina. kanu Kanu fiha fiha fakihina. kanu fiha fakihina kemudian Wahina tad'una. wahina tada'una kemudian Wa yaquluna mata. wa yaquluna mata kemudian Hada hadana subulana. hadana subulana kemudian
taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Ini semua ya. Kecuali ta sama a. Taba wa amana wa amila. Coba. Taba wa amana wa amila. Taba wa amana wa amila. Kemudian. Fiha ma'ayisha. Fiha ma'ayisha. Bi ayatina yuqinuna. Bi ayatina yuqinuna. Kemudian. Sobiru warobitu. Sabiru wa rabitu. Kemudian. Wajahidu fi sabilihi. Wajahidu fi sabilihi. Kemudian. Faqoru lahu Mana sa. pakoru? Pako'u. Faqoru. Pako'u. Faqo'u lahu sajidina. Faka'u lahu sajidina. Kemudian. Waturi sinina. Waturi sinina. Kemudian. Uzu fi sabili. Udhu fi sabili. Kemudian. Wa kutubihi wa rusulihi. Wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian. La sahironi yuridani. Lasakhira. Lasahi. Hak kecil. Lasahirani yuridani. Kemudian. Wa khoruku lahu. Wa kharaku. Wa khoroku lahu banina. Wa kharaku lahu banina. Kemudian. Habis nih. Nah, EBTA-nya nanti. Sampai 30 dulu ya. Latihan nanti EBTA-nya harus nggak boleh salah lagi. Yuk. Wa yazaroka wa alihataka. Wa yadharaka. Wa yadharaka. Wa yadharaka wa alihataka. Kemudian. Wa ja'ala fiha rawasiya. Wa ja'ala fiha rawasiya. Kemudian. Haruta wa maruta. Haruta wa maruta. Kemudian. Fa'ala haza bi'alihatina. Fa'ala hadha bi'alihatina. Kemudian. Qalu taqasamu. Qalu taqasamu. Kemudian. Fata'ato fa'aqara. Fata'ata fa'aqara. Kemudian.
Kana komisuhu. Kana qamisuhu. Kemudian Kanu fiha fakihina. kanu fiha fakihina. Kemudian Wa iza sa'alaka ibadi. wa idza sa'alaka ibadi. Kemudian Wa kafa bina hasibina. wa kafa Wa bina bina has. hasibina. Iya. Kemudian Wa kana mana wa ini fa. fakana afibatahuma. Fakana akibatahuma. Kemudian Wa sohibatihi wa banihi. wa sahibatihi wa banihi. Kemudian Kola talu bukan. fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Kemudian Wa yakhofuna azabahu. wa yakhafuna adzabahu. Bagus, Ibu nanti latihan sebelum Ibda ya. Ibdanya Ya, minggu depan atau kapan? Insya Allah mudah-mudahan sebelum puasa Ibu sudah bisa masuk lagi ya. Insya Allah Ibu sudah banyak amin. kemajuan. Yang penting harus dilatih. Karena kita datangnya dalam posisi terlambat. Posisi kurang tepat. Tapi kan mau gimana lagi? Lebih baik terlambat daripada tidak ya. Insya Iya Allah. benar. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Sehingga kita Amin. lancar, kita pandai membaca Al-Quran secara baik dan benar. Terima Amin. kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.